ka book pales kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka general studies paper 1 pinkeng aktiari lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4 phila ban yo ye ka na kidukan kod paro ha shilong Karbanang mi kisngi ka jingpun kre na ka benta ke election jong usnam aja ar fulai kala nang yai tilun na ka we kisngi sha ka we pan ha ka ba menta ke kanti ka All India Trinamool Congress TMC ha ka khat khandai trikul ber araja ar puar kaliyo ban penlong yi ka jingelang bat pen skam ye ki nongkit kam bethamai jong ka TMC Ranikor block haplau jong ka ken so san LP school ka bham Ranikor civil subdivision ha ka ni kisngi lawan ban yadon lang na du ba HM Shangpliang MLA ka Mausan Ram constituency uba James Lingdo Vice President Jong ka Meghalaya Trinamool Congress Party u Banshai Pengro President ka TMC Youth Front but uba Charles Pengro President Barangba Jong ka Meghalaya Trinamool Congress Party nakaliang jong kinongkren kila aimen sem na kabenta kinongkersyan kiblawan poi ha ka jingelang ba da ka jingwan jongki kanlong de shisha ka jing aimen sem na kabenta kinongelam jong ka party bakin la ban pentulun ye ki kam ki babon nang ni shakmat ha ka ju ka por kila thu ba katu ka ne ki mat ke bakongsan bat ki jing tmu jong ka ne ka party namar ka ne ka party kadang long ka bethamai hapo ke jela Meghalaya shushu kila aimen sem ru na kabenta kinongkit kam bethamai jong ka TMC Ranikor ha ka bakermen scam bada ka jinglam khamat jong o president bathamai u samla samyo franks ngir khar bo un panya ye ki kam ki jam na ka benta ban pen klein ye ka ne ka party pat na ka liang jong ka party TMC ka don jing tmu ru ban penyang kertong na ka ne ka Ranikor constituency ye ki nongkit kam bathamai jong ka Trinamool Congress committee ka Ranikor block la pen scam do ba James Lengdo vice president jong ka Meghalaya Trinamool Congress party ha ka ba legit ya u president ba Sabio Franks ngir khar vice president ba Binarson D Shira general secretary Jacques A. Sangma, Assistant Secretary John Tabor Sangriang, but Henry Wood Kid Khot, Baganthop Ya U Spalding John Marwin, U Holding K. Sangma, U John Derfulkhar, U Pensuk Wanyang, U Armerthong, but U Headingwell Langrin. Lapanya ye ka jingelang, but la yoru ye ka jingkren ay kublay na uba Victor Sim Yong. Ay kublay ba sabyo, ba hakajing yalam jungi hakajing penya jungi, ngayo ya kirirang ba ya kilong kami bat ki khun samla ki ban ya don benta bat shim benta bat ni ha kane ka party apo ka constituency Ranikor palabi pilai baha kini ki snap ki balale upai ba jongka jela jungi pulang dot Banyo ya kajingkala haka susya kanat. Upay ba jungi ulasya nyonbel. Upay ba jungi ulasya kini egohok. Upay ba jungi urang keladuk kadang mi kisi. Awar hajar khatpra nilayo ka sarkar ka batmay. Bat kaladon kajing kermen kajing amlut na kipay ba jong kajala bahagani ke sarkar ke batmai agajing elam jong koran sangma barbala sunrab lang da kiwe ki party riulo bat ka BJP kila kermen banyo ya ke sarkar ka banpet ya kaduk kasuk jong pagba. Mereka dang mikisni kipay ba kila sutu syai baka jingdok kadang nyon yaki unong rep udang serdep upay ba udang yo bon jat kijingpang Bat akapor COVID arsnem lenter kipay ba jong kajala kilama ikicing kiba om lapan patay syu kiba hiyeng bahasem jong kita kiba yo COVID kila do ikamesim juki
Om dan lat leti ba on penpoi yakum kita baro siki hospital kita wai kita sin kim tikna haki hospital haki PHC lara jer kijing jong pen ba baro sisngiru kurjo mencem senam kato katingut ki MLA ki badan haka parti kongres ngile syong paramangi ngila puson ya kalawai bangin le kumno abang ipay ya ka parti kongres hajlaru ang ipoy sino abang pay ya po Delhi ang taru kumjo Andrei ngidang ang not man syakri upay ba hapo kajala kanu kalat kalenti bangin le da kanu karukam bangin yan dei hangta bangi layarai bangin mi naga parti kongres bangin ni don pertano hakani ka all India Trinamool Congress baka dei ka parti jong uria untuk usuk kadai tangga ni ka parti kabala sut hit om tang hapo Meghalaya ka parti bala sut hit hagua at Tripura bar hakiway ki state ngiru ngilay simpetalang mangi kwa banwanra e jingkala au hajar arkulay kararnot KMLA na parti kongres ngilay rai ban mino na kani ka parti kongres bat ngilay bo yala di ya kada karai bangin wanra ya ka jingkala apo ka jela da ka ba rung hakani ka parti All India Trinamool Congress bat sisya tang hapo kato ni banay ngilay yo ya kita ki reukhmat ngilay yo ya kita ki leader jong kiway ki constituency ki Palawan syahmat ban ya kedua ini ban pan tiket ban ya kun ya ka election arpulai na kani ka parti jongi ban na sokmen si siapan ya tuepi bawat na doon na JT Hills na Khasi Hills ban matahas Southwest Khasi Hills ru ilayo ban suthi nang mensim tayo ginangwan siyang lukayo constituency apo Alaskan ban ilayo ban seng ya ka block congress ante ilayo yung candidate ubah pakaw ba ibiyang ilayo ban su kumjo apo sora apo musram ilay dep ban mentah kani katayo banwan ngilay ban pendep sahapun usla de kumjo apa hirong hakani ka party namar ngidar mangi ki leader ki bala ban yalam ya hi ban kumjo ya kani ka jelaj toong perlok bi apa bila yo haki YouTube hakine kita yaw waladap haka por assembly nakaliang jungi ngila persyang bandra ya ka sur jung upay ba apo dor bersawan ngadala de ngalara ya ka sur jung pi kinong rep kwai ban ngaladawan naka sorkar ba yaki kwai ki bayak trambara ngidei bangin ai yaki cingirap yaki nong rep kwai akabasin ganun kong uministar badipet ikarap karyang uong bau kwai uday drugs andray ngamsyum adin asni nga yengyang ngaong kinlep kuno yakinong rep kwai hangta umban se badong ngimban se banyarap yakinong rep kwai bad na dawa nakasorkar baki day bakin pa yaki expert bakin wan bakin pet bakin eksamen ya ka kendo kaba ki thong yo ni kwai bat ke ega daw baki don gini ki kenyang ki babam bapen flor ya uni kwai yo di kwai hangta ka sorkar kelamen jun bat nangi tinsawan ki officer na ka agriculture department banyarap ya pi kenang ba kini ki kwai jungi barok kinlong ki ba ai ya kata ka jingkamai ka ji ya pi yaki nong rep kwai hakani ka thain jungi barokoi parobi ki badran hakani ka thain ki nong rep baro
balara ekasur jongpi ban penkala marrep eki marklau usensar ubalong umar klau barasikata dei mangi bangilara kasur hadaratoan ban penkala marrep ya usensar dei mentah usensar dei san potengka menchua mentah pidi siswa arpotengka dei nam dei perlebih dei namar kata-kata ungi dan kam banyo i jengai ya kalawai jo kinongrep ha ka jela jungi kane ka parti kadai ka parti kawan yeng ya mentah jompi kinongrep perlebih rengkar ban pi ki bayawan ban sendrani ba sabio rengkar ban kini ki pai nok soksong lo karani kor constituency ngikwa ban wanra e ka jikala ha kane ka constituency nilayo i ye kinong ikhmat ar hosnem lenter ladan unong ikhmat ubaladan hakashuki ubalalong uminister Andre kane kathanjungi kasa shrawe omyo i surok sengkin omyo i development AA menta hakane kakenti dan kumbal laisnem siteng menta nilayo i biang hakajik penyajong da uway nong ikhmat da kajing kermen upay ba jokaran ikor ulak milenti balese kandan kadak kashin Andre hamtaro patlat ban pensakhi baladan sisa kita kishin jongda development ke development ke bang yui kini tang kini kisurok ba mana mentoy na kini kisurok ba ki bang yui ni akhwat kajing mentoy ke surok ba kawan tang ki kontraktor ban ya kita ki badai pay ban ay ka sanction ya kan ke surok Andre upay ba une kumjo namar katang idon kam ya ulidar ya kan ikatan uban mi uban syakri hak yang tahu upay ba uban ay metbat mensiem yang tahu upay ba bat kumjo ba uday ban len elade ya tahu upay ba Nadi ba Charles Pungro, MLA jong kadang tumay, pada jong poru President jongka All India Tribal Congress Meghalaya State. Di agani ka no paisngi na panmap the people boy kamslem madan ki kam ha pendek setisha snong balat indre la ire ban be di ngai kuble yi boro komten nong friend hadu balong Sherman wala kam slem yi meeting number yo ban krench kitin at kitin abri ba kini ka say Henry ako jugo por na try play school baro you come try kam jong kini ka sing Saga jingtu, jong kene seng kumdong in ra, ya ka state ko jungi shakmat. Pagban wanra ya ka jing mentoy, ikupun balang hamtam ikupun busu. Kanda bun kitin, kapil pa ko jing sumo yung ibaro, ਪਰ hakani ka shit, hakani ka shy, rin pilaya wan banlum, hakani ka jaka, par pinskemi kani yung blok. Ikito ki member baro, kung balat siya Pinskem minne the vice president juli but Arwood ega kitbok ring ega block ko jupi papinang yai smart papinang Roy haka imlang kasalan kayo ko nang ba pilaban tre hok ban sinshari ega constitution jupi pagka jelahi borokui kuplay siya jarbo uplay undan ng kapati minta berhaki Islam itu sini jualan English pun. Kemudian sepang ke parti pinsu lingo yangi ba kiamel jongi kia associate bat Trinamul Congress kadai tangguai ke parti kabayale Persia ya ke BJP bat kata jobru mei tang maksam kata job hakane election tu dalam Sudat West Bengal. Katu kila here kita ki minister, kita ki union minister, prime minister, baro Henry ki nong West Bengal ki kuat ya kan syakri ke bakoi ke basuba
kacing sensyar ko ba kuat ko ba suba kabak pet yaw duk usuk yaw rangli ujuki ba kamtam yang ikirit pat ki Kristan kamtam yang ikirit pat ki Kristan pen nabi pijuyasno ba kino kiruniam lagi deh ki pastor lagi deh ki padar lagi deh manuru bakin sister lagi bakan syak leben hang the West Bengal la kanu teli ki yin mane la juyasno ba ki syak pra West Bengal Ndrai hakiwai ki jela ki balasan syar ke BJP bat hangni hajela jong ilu lasdang namar balasan syar ki BJP ya don lang gini baro lasdang ya kata ke syar don bor ngaongi pi hangte ha West Bengal hado menta baro ki priyo kiem ha suk ka sain kamtam kini kiret pa ki jongi baro khoi ki institution nak benta ki pastor kadon ha West Bengal missionary of charity kadon ha West Bengal kini baro kiyo katingira kakti kaman kakti kadiang nak West Bengal government iba sabio hakapor bang ya kendo ningkong yang sar ni kwa bandrung mo sa Trinamul Congress ngong balay yung ni shania hakani ka party nilai bakani ka party lengba ki YouTube lengba ka ting Treshitom jong ka Mamta Banerjee hangthe West Bengal yung ngakwa ladapi ay lading i kisamla nakani ka time ni kwa bangin rung siya kani ka seng bat ni kwaru bangin long kita kinongkit kam hakani ka block hakarani kor block te niru campaign slam ringkat ba iba hima iba presiden ijongi barbaro ki leaders ki jong Dr. Mukul barbaro ni campaign slam ya kakam ni kendo iba sabio bat yong to ni ay ki kum ka convening team hadin kadto kani por iba sabio kani kasi iba ilala ban lumban lang ban wan khot ini bangin wan shani bangin ya seng sendon no ya kani ka blok Trinamul Congress jongkarani kor hakani kasni bat hakani ke khilipmat ya itu puram ya pite bhi idai nagani ka than ke jong bhi udai usama rangba bolayen hala kikjat udan laki kam kijam tiba utrai udai usama ulatut kemau kading banyeng hala kikjat ndrai ulai ipat ya ka jinglong sira jong ka constituency tuwom ngakwa ban join hakani ka politics haba ulkwa ban sensar ban yo lang ban kit ban ba ya kalengkor jong kani ka thong ka snong ka thain ka jong phi hakani ka ren kor constituency ban ong ye phi kamtam jingi hangne amne galia ka West Bengal bat katu katali kini ki state apor India kimpat khang ya kata kesyodo masih kembali daki wei ki state ki basen syarat BJP lakhang MMP pedha Asam dan katu kan ni benai keladap bankhang ya katu kesyodo masih kini ke boro kiwan perlong ini pencal long ini ba plan kadai tang ni ke parti ke banyale persyak ya ke BJP kan nongrem joka kolong ban rat dengkong ya kata kebangsap kebampong kan rat dengkong ya kata kejingbi ban kentiu ya kata ka puli kadangli ban kentiu ya ka yo kakot bat kentiu ya ka imlang kesalang kejengi ngidon hangni kinong yalam kibarat ba pi dang kendiat sengi dang sudap ka assembly tang khararmut kibakran persya baki tanghararmut kibaralut ikijing ijong pi kipai ba la kadai ka thain ranikor la kadai ka thain satai sapo West Khasi Hills ne South West Khasi Hills ne Jainte Hills ne Garo Hills kidai tang ini khararmut kibara ya kita kijing kili kijing kimanyatai hangtai ha assembly kitang gini ki khararmut saw ho prangut kidon be ha kata
kawas liang sensya tementa ibu ke jingkali ya pi ki paipa jong ka than ranikor kini ki ameli jongi kilara la ka badai ba kinong hika school la ka dei ya ki nongrap la ka dei ya ka jinsuk ka jinsai la ka dei ka jing dhang kali yang the silo la ka dei kanu ru nim la shu pan jer no teng kilara lu ndai ka juba nang tei pat buon da khongpong tingongi pi ni sharia akini kinong yalang gujongi menta ni bo api paipa jong gane ka snung jong gane ka than rani kor hi borok we ya gane ka constituency ba kini ki kharangot ne bila kita ki sau prangot nginum ya keno nginum ya kentho kei wala le gane ka sokar menta